салом. ахбори муҳимтарини рӯзро аз студияи радиои озодӣ аз шаҳри Прага ман Шаҳлои Гулхоҷа тақдим мекунам. имрӯз дар барнома ҷасади се муҳоҷири дар Тюмен ҳалок шудаи тоҷикро ба вилояти Суғд оварданд ва ба наздиконашон супурданд. чанд сола пиш оиладор буд. дар шаҳри Аданаи Туркия дар натиҷаи як таркиш дар назди қароргоҳи ҳукуматӣ 2 нафар кушта шуданд ва 16 нафар ҷароҳат бардоштанд. ва нархи гази моеъ дар Тоҷикистон поин рафт. мақомот мегӯянд талабот ба ин нави сӯзишворӣ коҳиш ёфтааст. мардум хушҳол шуданд. ва ҳоло тафсири хабарҳо. шоми 23 ноябр ҷасади се муҳоҷири тоҷик ки дар сӯхтори вилояти Тюмени Русия ҳалок шуданд ба шаҳри Хуҷанд расид. тобутҳои ҳалокшудаҳоро дар шоми сард ба пайвандони мотамзадаашон супурданд. дар фурудгоҳи Хуҷанд даҳо тан аз хешовандони муҳоҷирон ҳузур доштанд ва аз талафоти азим дар хонаводаҳо мегуфтанд. намояндагони хадамоти муҳоҷирати Суғд ба хабарнигорон иҷозаи навор гирифтани тобутҳоро надоданд. ширкати Уральские авиалинии ки ҳавопаймоҳояш аз Екатеринбург ба Хуҷанд парвоз анҷом медиҳад, барои дар як вақт ба Тоҷикистон овардани ҷасади 7 муҳоҷири тоҷик розӣ нашудааст. тобути 4 қурбонии дигари сӯхтори Тюмен имрӯз ва фардо оварда мешаванд. муҳоҷирони ҷавони тоҷик шаби 18 ба 19 ноябр дар натиҷаи сӯхтор дар ҳудуди фабрикаи мурғпарварие дар вилояти Тюмен ҳалок шуданд. истифодаи абзори барқӣ дар шароити номуносиби иқоматгоҳ сабаби сӯхтор будааст. дар як таркише ки қароргоҳи ҳукумати шаҳри Адана дар Туркияро такон дод, 2 нафар кушта шуданд ва 16 тани дигар ҷароҳат бардоштанд. мақомот гуфтанд ки мумкин аст ҳамларо як зани маргталаб анҷом додааст. дар наворҳои видеои як мошини оташгирифтаеро дидан мумкин аст ки дуди ғафсе аз он ба ҳаво мепечад. тирезаҳои бинои 6-табақаи рехта ва қисме аз он ҳам осеб дид. таркиш субҳи 24 ноябр ба вуқӯъ пайваст ва як мақоми дигари баландпояи Туркия таркишро ҳамлаи террористӣ номид ва гуфт ки Туркия то ба охир ба зидди терроризм мубориза мебарад. Туркия дар як соли ахир шоҳиди бомбгузориву ҳамлаҳои зиёди террористӣ шуд ва аксари ин ҳамлаҳоро ё кори дасти гурӯҳи Давлати Исломӣ ва ё ҷудоиталабони курд медонад. шаҳри Адана дар 40 километрии соҳили шарқии баҳри миёназамин дар Туркия воқеъ шудааст ва 16 километр дуртар аз пойгоҳи амрикоии Инҷирлик аст. амрико ин пойгоҳро барои ҳамла ба ҷангҷӯёни гурӯҳи Давлати Исломӣ истифода мебарда. бармегардем ба Тоҷикистон. дар душанбе қимати гази моеъ 12% поин омадааст. пештар 1 литри ин сӯзишвориро 3 сомониву 40 дирам мефурӯхтанд. ҳоло дар нуқтаҳои фурӯш нархи 1 литри он 2 сомониву 80 дирам аст. барои бисёре аз сокинони Тоҷикистон гази моеъ ки аз Русияву Қазоқистон ворид мешавад дар сардиҳои зимистон ва интиқоли номуназзами нерӯи барқ ҳамчун манбаи гармӣ ва таҳияи ғизоӣ хидмат мекунад. фарзон муҳаммадӣ дар ин бора тафсилот дорад. хайрулло мирмадов сокини пойтахт моҳе 2 маротиба барои пур кардани баллони газ ба ин нуқтаи сӯзишворӣ меояд. ӯ хушҳол аст ки маҳз дар ҳамин рӯзҳои сард нархи ин нави сӯзишворӣ коҳиш ёфтааст. дар шаҳри душанбе гази табиӣ мустақиман ба хонаҳо интиқол намеёбад. онро сокинон аз нуқтаҳои махсус мехаранд. дар фасли сармо ки барқ дар хонаҳо ба сабаби садамаҳо тез-тез қатъ мешавад, ин зарфҳо ки мардум онро баллони иронӣ меноманд, як чораи дар ночорист. гази моеъ маъмулан дар Тоҷикистон дар мошинҳо ҳамчун сӯзишворӣ истифода мешавад. тибқи маълумоти расмӣ 70%-ро ташкил медиҳад. ҳамин аст ки поин рафтани нархи гази моеъ пеш аз ҳама ба табъи соҳибони мошин таъсир расондааст. назорат кардану арзон шудааст. хеле хуб. уминато шумо мошина бале мошина хеле арзонтар меашад. фурура бо хоҳо арзонтар меғалтад. бо роҳи дур рафтан мошинтар мешавад. мақомоти Тоҷикистон поин рафтани нархи гази моеъро коҳиши талабот ва арзон шудани он дар кишварҳои истеҳсолкунанда унвон кардаанд. тибқи маълумоте ки мо дорем дар рӯзҳои наздик охир дар шаҳри Душанбе нархи миёнаи гази моеъ 1 литри
3 сомони 10 дирам, дар вилояти бошад 2 сомони 60 дирам то 2 сомони 80 дирам, дар вилояти хатма бошад 2 сомони 70 то 2 сомони 80 дирам ва нархи гази моё дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон бошад то 3 сомони 80 дирам дар бар мегирад ки нисбат ба дигар манотиқи ҷумҳурӣ каме баландтар мебошад ки вобаста ба хараҷотҳои нақлу интиқоли он вобастагӣ дорад. ساکنان تاجیکستان طول قریب 12 ساله اخیر در شرایط لیمیت یا محدودیت شدید انتقال برق زندگی میکنند. قبلا خانه های ساکنان شهر دوشنبه از طریق لوله ها با گاز ازبکستان تامین می شدند که به سبب مشکل شدن روابط سیاسی آن هم قطع شد. اکثر ساکنان به سبب عدم باوری به اثر گرفتن انتقال گاز طبیعی به خانه هایشان لوله های گاز را بریده پرتافتند. ساکنان کشور برای آماده کردن غذا به شیوه آلترناتیوی به گازهای ظرفی یا بالونی رو آوردند. паймони НАТО рӯзи 23 ноябр бо нашри байонияи Русияро барои истиқрори мушакҳои пешрафта дар вилояти Калининград танқид кард ва гуфт ки ҷойгир кардани мушакҳо дар назди марзи кишварҳои узв ба коҳиши таниш байни ду тараф кӯмак намекунад. аз ин пештар Русия дар Калининград ки дар байни Лаистону Литва аст мушакҳои маҳвкунандаи киштиҳоро гузошт ва гуфтааст ки системаи пешрафтаи С-400-ро дар ин вилоят ҷойгир мекунад. гузорише дорем аз садои Амрико дар бораи ҳадафҳои ин амалкардҳои Русия. روسیه در یک سال گذشته در داخل مشق‌های وسیع مقیاس نظامی برگزار کرد و در مرزهایش اسلحه نو گذاشت. قصد کشور برای در کالینینگراد جایگیر کردن موشک‌های اتمی گپی نوی نیست، ولی اعلان نوش در این باره هدفمندانه است. این گفته پیتر التسوف پروفسور امنیت بین المللی از دانشگاه ملی دفاع آمریکا است. او از طریق اسکایپ با صدای آمریکا صحبت کرد. کرمل می‌خواهد رئیس جمهور نو را بسنجد و زمان گذریش برایش فرصتی بهترین است. در واقع در زمان انتخاب اوباما در سال 2008 عین چیز بود. ناتو اول امسال برای نشان دادن حمایتش در لهستان و کشورهای بالتیک تمرین‌های نظامی برگزار کرد، اما حالا این ترس هست که دونالد ترامپ پرزیدنت منتخب وضع را تغییر می‌دهد. به فکر من ناتو عالی است، ولی باید نوسازی شود و کشورهایی که ما محافظت میکنیم پول دهند. بن کاردین سناتور آمریکایی به صدای آمریکا گفت که وکیلان برای منفعت آمریکا و متحدانش در ناتو عمل خواهند کرد. مسئولیت ما راهنمایی است. من امیدوارم پرزیدنت ترامپ از کنگرس برای سمتگیری آمریکا جهت حفظ رهبری جهانیش و محافظت ارزش‌های بسیار مهم برای ما رأی هر دو جانب را به دست می‌آورد. لیتوای هممرز با کالینینگراد آرام ننشسته است و برای آمادگی نظامی سعی دارد. به ساکنانش دستورالعمل 75 صحیفه‌ای تقسیم کردند که عملکرد در صورت حمله روسیه را نشان می‌دهد، ولی پیتر یلتسوف حمله روسیه به کشور عضو ناتو را از احتمال دور می‌داند. واقعا در کشورهای بالتیک یگان سبب وجود ندارد که پوتین قسمت یکی از آنها را بگیرد و یا به یکی از آنها حمله کند. ولی میگوید پیتر التسوف مسکو میتواند مداخله در شرق اوکراین را زیادتر کند. او انتظار ندارد که در عهد دونالد ترامپ روسیه و آمریکا بسیار نزدیک شوند، زیرا در هر دو طرف گروه‌های بانفوذی هستند که میخواهند وضع فعلی تغییر نکند. дар душанбе бо мусоидати сафорати амрико ва ҳукумати тоҷикистон даҳо занони соҳибкор аз минтақаҳои мухталифи кишвар ва осиёи марказӣ гирди як миз ҷамъ омаданд. дар ин нишаст бо унвон таҷрибаву мушкилот ва дурнамои ҳамкориҳои минтақаиро дар бахши тиҷорати занон ба баҳс кашиданд. бо таваҷҷӯҳ ба шароит ва фазои гуногуни иқтисодии кишварҳо мушкилот ва пешрафтҳои занон дар тиҷорат мухталиф будааст. шодмони ятим бо таҷрибаи кории соҳибкорзанони тоҷик ошно шуд. азизмоҳ маҳмадиева соҳиби хоҷагии деҳқонист. то 10 соли пеш зиндагии хонаводаашро аз пули дар муҳоҷират ба дастовардаи шавҳару 3 писараш пеш мебурд. ҳоло кори пешгирифтаи азизмоҳ на танҳо ба таъмини хонавода, балки барои хариди техникаҳои хоҷагӣ ҳам кифоя мекунад.
این محصولات پولازی و خوشمېوه از باغ محمدیو است که درآمد اصلی خانواده از فروش آن است. از 16 گکتار زمین دهقانی 6 گکتارش را باغ کرده محصولات آن را می فروشد. مهنت کنی هیچ محل خور نمیشه در تاجیکستان. نیک در مسافرت بچه ها میروند خیلی عذاب میکشند، خینی میکشند. بچه های ما در جای گرم مهنت میکنم. پس انداز کردم 2 تا تراکتور گرفتم، 1 تا برای پخته، 1 تا برای امسال برای باغ گرفتم. او و باز 10 زن با نمایندگی از کشورهای آسیای مرکزی 23 نوامبر در حاشیه یک فروم تجارتی در پایتخت تاجیکستان جمع آمدند. این فروم با دستگیری سفارت امریکا در تاجیکستان و حکومت این کشور برگزار می شود. با گفته برگزار کنندگان، هدف اصلی فروم ارزیابی امکانیت‌های تجارتی زن در آسیای مرکزی می باشد. همچنین آن فرصتی خوب است که زن‌های تاجر از تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان تبادل تجربه نمودند. برای همه بهتر است که زنها در بهتر کردن وضع اقتصادی کشور اشتراک کنند. ما می‌دانیم که وقتی زنها کار می‌کنند و در حیات اقتصادی شرکت می‌کنند، این نه فقط برای عائله و کودکان خوب است، بلکه برای صلح در تمام جهان مهم است. دولت‌های بگنظر و همراه دخترهایش با دوختن محصولات آرایشاتی زنانه مشغول است. مشتریان این خانم صاحبکار از شهر قرغانتپه تا به پایتخت به سراغ وی می آیند. خمیون ها را ما با دست تیار میکنیم. اینا را من خودم با دخترچه‌ها میدوزم در خانه. سمکه میدوزم، توقیچه میدوزیم ما در خانه. امکانیت‌های زنان آسیای مرکزی در زمینه افکار سنت‌گرایانه که زن را آسیب پذیر می‌کند، در این همایش مانع اصلی در وارد شدن زن به فضای تجاری نامبر شد. اما به قول مقامات این کمبودی یگانه نیست. در این همایش گفته شد که حالا هم در تاجیکستان زنها از امکانیت خود درست استفاده نمی‌کنند. در تجارت خرد و میانه تاجیکستان اساساً زنها فعالند و فعلا 40% تاجران از حساب زنها هستند. 12% آنها در کارخانه‌های خرد و میانه و 5% در شرکت‌های رسمی رهبر هستند. شادمان یتیم، آزادی، دوشنبه. و یک گزارش جالب هم داریم از امریکا. مقامات یک باغ حیوانات در امریکا از مردم خواستند در پیدا کردن نام برای 2 پنده نوزاد کمک کنند. در باغ حیوانات اتلانتا چند پیش 2 پنده به دنیا آمد و باید تا نیمه ماه دکبر این جانوران زیبا صاحب نام شوند. گزارش نوبتی ما در این باره قصه میکند. این 2 پنده نوزاد در باغ وحشی اتلانتا در امریکا نام ندارند و مقامات باغ از خواهشمندان در سراسر جهان خواستند برای آنها نام انتخاب کنند. پنده های تقریباً 3 ماهه در باغ حیواناتی اتلانتا از والدانشان لون و یانگ به دنیا آمدند و باید روز 12 دکبر نام گذاشته شوند. بر طبق سنت‌های چینی باید خرس‌ها تا 100 روزگیشان نام داشته باشند. برای انتخاب نام به پنده های نوزاد مقامات باغ یک وبسایت را باز کردند و خواهشمندان آنجا می توانند نام های پیشنهادیشان را بنویسند و بفرستند. بر طبق عنعنه های مردم چین اگر نوزاد به 100 روزگی برسد و از مرحله نازک نوزادی بگذرد پس موفق می شود. باغ حیوانات اتلانتا میگوید که در سراسر جهان فقط 1900 پنده باقی مانده است و جنگل بوری و تنگ کردن جای زیستی آنها این جانوران زیبا را به ورطه نابودی افکنده است. ماه سپتامبر سال 2016 سازمان بین المللی حفظ طبیعت پنده ها را که در چین سکونت دارند از فهرست جانورهای در ورطه خطر به فهرست جانورهای آسیب پذیر وارد کرد. خب شما هم میتوانید به این پنده های زیبا نام پیشنهاد کنید. این گزارش آخرین نشر نوبتی برنامه بود. اخبار و گزارش های بیشتر در وبسایت ما و نوارهای دیدنی در یوتیوب گذاشته شده است. همچنین ما در فیسبوک و ادنکلاسنیک و توییتر صفحه داریم. با ما همیشه در جریان تحولات تاجیکستان و جهان خواهید بود.